салом ба ҳама. Номи ман Бахтиёр Шарофов аст. Ман иштирокчии озмуни Бозиёф ҳастам. Ин даври дуюм аст. Дар даври якум ман чанд таҷҳизот пешниҳод карда будам. Аз он ҷумла занги доно, ғайру ғайра. Ҳама онҳо ихтироъкорӣ буданд. Ман дар даври ду як чизи нав, лоиҳаи наве ба шумо пешниҳод мекунам, ки он аз он кам беҳтар аст. Лоиҳаи нави ман ин сомона аст. Сомонаи Gmail.info. ин сомона барои чи аст ва чӣ кор мекунад? Озир аз он пеша и қайд мекунам, ки ин сомона пурра фаъолият мекунад. Метавонад дар омада ба суроғҳои Gmail.info, яъне ки технология нав .info информация, дар омада ин сомонаро пурра нигоҳ кунед, ки чи аст, чӣ нест. Ва инак худи сомонаи мо дар ин ҷо аст. Чӣ хеле ки дида истодаед. Ин сомонаи мо аст. General Technologies. Чӣ кор карда мешавад дар ин сомона? Дар ин сомона ҳамаи ихтироъкорон, ҳамаи барномасозон метавонанд дар як ҷойгӣ шаванд. Дар ин сомона маълумот дар бораи ихтироъкорӣ, дар бораи радиотехника, робототехника, компонентҳои асосии радиокомпонентҳо, ёдгирии забонҳои асосӣ мисли JavaScript, PHP, Arduino IDE ва MySQL, бо ғайраи HTML, CSS, C#, Ajax ва ғайра ҳамаша мо оста-оста дар ин ҷо ворид мекунем. Дар ин ҷо аст радиотехника, яъне ки ба одамое ки нав шурӯъ карданӣ мешаванд ҳамин радиотехникара, инҷа маълумоти мухтасар, пурра маълумоти муфассал дода шудааст. Чӣ хел нақшҳоро мехонӣ, чӣ компонентҳои асосӣ аст, резистор чи аст, транзистор чи аст, конденсатор чи аст, чӣ хел пайваст мекунанд, номиналшон чи аст, чӣ хел онҳоро чӣ карда мешавад. Ҳама ҳамин дар ин ҷо аст. Ғайраи робототехника, мисол дар бораи роботсозӣ, дар бораи система автоматикадонӣ, Raspberry Pi, Arduino ва ғайраву ғайра. Ғайраи мо дар ин ҷо мағоза ворид кардем. Одамоне ки ҳозир ҳам мушкили хеле зиёд аст. Таҷҳизотҳои электронӣ хеле кам аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мисли резистор, транзистор, конденсатор, ягон Arduino, система автоматикадонӣ хеле кам аст. Барои мо дар мағозаи худмон ҳама ҳамиро пешниҳод мекунем. Дар ин ҷо аст инструмент, радиокомпонент, Arduino, якчанд ширкатҳои дигар кати ҳамкорӣ мекунем. Як ҷои дигар аст, як менюи дигар параграф ба номи самоделки. Одамое ки ихтироъкор ҳастанд метавонанд самоделкои худшон, чизе ки ба дасти худ ихтироъ карданд, дар сомонаи мо партоянд. Ғайр аз он ки мепартоянд, онҳо дар як ихтироъ як чизро агар партоянд, маълумоташ кати видео, маълумот, сурат, мо ба онҳо 10 сомонӣ пешниҳод мекунем. Аз тарафи сомона ба онҳо духва карда мешавад 10 сомонӣ барои як ихтироъ. Инҷа дар бораи мо ва форум аст. Форум яъне ки метавонанд ҳамаи одамон метавонанд дар форум чӣ кунанд, яъне ки маълумот пайдо кунанд. Ин саҳифаи асосии сайт разработан для людей, желающих научиться программировать, ремонтировать, научиться основам техники и технологий. Проект «Фановар Бозиёв 2019», разработан Jet Technology Work Group, руководитель Шаров Бахтиёр Курбаналиевич. Дар ин сомона чӣ хеле қайд кардем ҳамин аст. Статиё дар поён мешавад регистратсия карда. Метавонем мо худамонро дар сайт сабт кунем, ном, фамилия кати. Агар одамҳо ҳаст ки дар ин сомона кор кунад, худашро дигар хел, мисол пользователь неву, администратор, модератор, участник, алиш мекунем мо, агар ба мо пешниҳод кунад каса баша. Мисол ҳамин гуна статиё ҳастай, навигариё, чӣ навигарӣ аст дар ҷаҳон, чӣ мебуроранд, чӣ хел қоида, қонун, ҳама ҳами дар бораи техника, ҳама чӣ дар ҳамин сомона пешниҳод карда шудааст. Ин гуна сомона дар ҷумҳурии Тоҷикистон якум аст, кору фаъол мекунад. Намунаи мо чӣ ба? Чунки сомонаи мо инноватсионӣ аст. Як чизи нав пешниҳод карда истодаем. Боз як бори қайд мекунам, ки ин сомона пурра кору фаъолият мекунад ва озир замон зиёдаи 100 нафар дар ин сомона аъзо ҳастанд. Агар ягон савол боша, марамат. Шумо гуфтед ки ман худ ихтироъкор ҳастам. Албатта. Шумо чанд сола? Ман ин ҳол донишҷӯи донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳастам. Таваллудам 2001, 18 сола. Кадом кор ихтироъкорӣ кардед? Ягон мушаххас гуфта метавонед? Ман қумитаи патентӣ рафтам. Занги доно, система автоматикадонӣ чанд намуд аст. Як намуд прожекторои нав, прожекторои доно, хонаи доно, ба воситаи телефон, ба воситаи гап кор мекунанд. Ҳамаро ман дар даври якум пешниҳод карда будам. Яъне ки муассисаи мо ба муассисаи Маркази миллии патенту иттилоот муроҷиат кардагӣ ҳастед барои гирифтани ҳуҷҷати ҳифозатӣ, яъне ҳамон патенте ки гуфтем фипс кати патент фипс поиск мегузаронанд. Аввал поиск гузарондем, ман худам чанд бори дигар поиск гузаштем, ба патент гузаштем, мисли дастгоҳи занги доно. Озир замон дар ҷаҳон чӣ хел ки вуҷуд надорад, бигем дар ҳамин 7 давлат.
خب بسیار خوب. اگر این با این ساختگی شما برنامه من هم خیلی فهمیدم، من همچون برنامه سومونه مثل این مثال سومون چیزی هستن، همین سومونو هستن که در آمدن خود یک پرتال بر این سوپ بخورد. یک پرتال خیلی کلون است. دبور آدم ها اختراعکار برنامه ساز میتونن هم گپ زنن در اینجا، هم دیگر کسی فکرانی خودشون بیان کنن، هم میتونن یاد گیرن یک چیز، اینجا استاتیو هستن، درس ها هستند، ویدیو هستند. یک گپ عجیب گفتید که قریب 100 نفر اعضا دارید، همین خیر می؟ البته فهمیدم من. درست. بین خودشون در مکالمه هستن، اونو در تماس هستن بین خودشون. البته من از همین سامانه شما چه خیلی استفاده میکنم. شما میتونید سامانه ما channel.info در آمده از تلفن های موبیلی من در نظر دارم همون اعضایانتون، اعضایان اختراعکارایی که شما گفتید که 100 نفر در اینجا اعضا هستن. البته اونو طرز استفاده بریشون چه خیلی هستن. اونها میدراین، همین سامانه ما میدراین. اگر با همدیگر گپ زدیم باشن، چت هستای و فروم هستای. در فروم مینویسن، همه آدم میخونن، ایش بهش جواب میدهن. شرایطی همینجا نشون دادم دارید همینچه؟ راستیگه پوزی اینترنت در اینجا کمی سیتواسیون اینترنت خوب نیست. اینجا در فروم ده هستای، در داخل فروم. وظیفه شما همچون دیلر گوییم که میان رو گوییم هم خیلی دن. ممکن. نباشه اختراع چی هست اینجا؟ اختراعات ما همین سامانه است، سامانه نو. برای همه اختراعات را اختراعکارا را باید جلب کردن. یعنی شبکه، یک شبکه خصوصی. البته. شبکه خصوصی گوییم که اینجا اختراعکاری از موبایل میرد. نه که اختراعکاری اگر در یکم پیشنهاد کردم، نه ده اختراعات نو. این کس من از سخنان این کس همین خیلی فهمیدم که این کاری کردگیشون اختراعکاری نه. این کاری اختراعکاری نه. فقط این یک سامانه کمک رسان با اختراعکاران. البته. همین خیلی هم درست فهمیده ایستادم. اگر درست فهمیده باشید اصلاح کنید. اختراعکاری چیز خودتون نقض میدونید. اختراعکاری که یک چیزی نو پیشنهاد کردم. شما هم یک برنامه ساختید، یک مثل یک پرتال بر اینکه میخواهید همینجا اعضا شوند، از همینجا چیزهای مفید رو به دست آورن. ندونم بعضا عنصرهای فیزیکی هم گفتید، با فکرم میگفتن ممکن هر یک چی. هم که من خیلی شنیدم که از درون همین یافتن ممکن همچون یک دستور گرفته، یعنی در آینده برای کار اختراعکاریشون میتونه و استفاده برن. البته زحمتی کلان کشیده نه که استاد در اینجا درست قید کردن. این اختراعکاری نه اینجا نویگری دیده نمیشه، برای اینکه امروز هر کس میتواند چنین برنامه ساخته پیشنهاد کردن. امروز اگر ملکه داشته باشد البته هست از جوانای هست که میتونن، الکس هست بسیار جوانای هست، بسیار پروگرامیست هست که میتونن این پروگرام مثلا چنین ساخته پیشنهاد کنن. اینجا استادا هم درست قید کردن. نه که من میخوام فهمم که برتری اساسی همین کاری شما از دیگر سامانه‌ها چی برتری دارد؟ چی برتری دارد؟ این سامانه در حدود جمهوری تاجیک برای همین جمهوری تاجیکستان است. یکمش که نه که آدمای دیگر هم میتوانند در اینجا اعضا شوند، نه که کار اساس برای چی ساخته شده است که همین آدمای جوانایی که در جمهوری تاجیکستان هستند حتما همینجا در آمده کار کنند. غیر از این ما برنامه موبیلی همین سامانه را ساخته ایستادیم. دیگر همچون یک برنامه مخصوص میشه کمک رسان. سوال می‌دهد آدم، ممکن در مدت 2-3 دقیقه به سوال آن آدم جواب گرداده می شود. همین برتری اساسی ما است و هم در همه همین برنامه سازی و رادیو تکنیک رابطه تکنیک در یک جا است. آدم مثلا اگر برنامه سازی را گرفتنی باشد از این جا از آن جا نمیکواد، همه را نوبت به نوبت از این جا میگیره. همه معلوماتی که ما در اینجا داریم معلوماتی افطاری است، یعنی که خودمون پیشنهاد کردیم، آدمای خودمون همش افطارهای خودمون پیشنهاد کرده هستیم. اون رو پر از اوپت، یعنی که چی میگن از اوپت خودمون است همین کار، تجربه کاری خودمون. البته برای ساختن همین برنامه‌ای که شما گفتید همین سامانه چقدر مبلغ صرف کرده؟ زیر زمان سامانی که تقریبا 10-11 هزار سامان. 10,000 تقریبا نموخه. شما رصد کردید نه یا خراجات کردید نه؟ این نه یکم است، غیر از این چند سامانه دیگر ساخته ایم، لیکن همین 10-11 هزار سامان صرف شده است. 10,000 تقریبا همین خیلی. وقتی که 10,000 سامان خراجات کرده برای مثلا پوشاندن چنین برنامه مثلا ادسنس هست. البته شرکت گوگل که با یاندکس همکاری میکنیم، از روی یک جهت رکلام، پراسموتر و همه میون با ما مبلغ میارد. یعنی که 2,000 پراسموتر $2 یا که 20 سومانی با ما مبلغ میاد. شما وقتی که این برنامه ساخته نه می سامانه گذاری بسیار، شما کدام شرکت ها قطعی همکاری کرده؟ کدام شرکت ها قطعی و بیشتر کدام شرکت ها برای شما کمک
додан барои рости гап сухани. ин хел гӯям, ман худам аз аввал сар карда будам ва 3 сол 4 сол шуд ман барномасозам, ихтирокор ҳастам, аз радиотехника сар кардам, компютаристӣ. Аз замон 2 сол аст ки ман худам пурра сайт месозам. мо одамон кати сайт месозем, шаҳрнома мекунем одамон кати, баъд ҳамин сайтро ба он одам медиҳам, ман маблағи муайян ба даст меорам. ҳамин хеле оста опыт шид. Ман як гурӯҳ ба худам сохтам, аз 10 одам иборат ҳастем, дизайнеру ҳама меон. Ва мо дар як ҷойгӣ кор мекунем, яъне ки аз худамон ширкат пурра аз худамон ҳамаш. шумо медонед ки имрӯз барои сохтани як сомона бояд ки аз дигар ва ё бояд ки мақомотоне ки ҳуҷҷати вай дошта боше ва истифодабарии чунин барномае дошта боше. ҳамаш ҳаста, ҳамаи ҳуҷҷатҳо шумо пурра ҳаст. ин барномаро ҷиҳати қонунӣ карданаш дуруст аст? Политика конституционалисти ҳаста, ҳеҷада эҷада ҳамаи правила ҳама чӣ ба ҳама ҷиҳата байнобар байнобар гирифта шуда албатта. саломат бошед. ман шуморо таклиф мекунам, мана идораи мо муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилоот нағз медонед, як бор ҳаминҷа биёед, мо ҳамин барномаи шумо кати шинос шавем, чунки на танҳо ҳангоми қабули аризаю додани ҳуҷҷатҳои ҳифозатӣ ба ихтироъ, балки муаррифии ихтироот ва чӣ гуна ҳавасмандгардонии ҳамин ихтироъкороне ки албатта барои ҷумҳурӣ заруранд, барои мо бисёр зарур аст. мо мехоҳем як бо шумо бар ин ҷавонон, ҳамин гурӯҳи ҷавонон гӯем да, ки аксар вақт мисол ба ихтироъкорӣ даст мезананд, ихтироъкор ҳастанд, шояд аз ҳамин барномаи шумо шиносоӣ кунанд ва шинос шаванд, аз ҳамин истифода баранд, боз ҳам кори ихтироъкорӣ дар ҷумҳурӣ пурсамар мегардад. Хоб раҳмат.